Rangut Speaker iman nyata ka maguto pagig challenge katiang ban aison irachoro Chancellor mo ka magut challenge katiang dan be Asia Pono ye irachoro sai katiang pon dan be Asia Pono commission itu korang Kalangan my speaker muni ban patro ay kesa pali sa karan wow man kasamo wow ni katon sabun man Pohnpei karyawan kabina I engkak tungalang dia semua my speaker. Tadi yang kamu, tak ada penini, melel and late isamun nagasana tungal serikan, tungal warak, penini cik penini lap. Uya aral tungal, kapung lap pan kupuran momot kasambal wot, kupuran mau mesansal ran wot. Kamanamantan resolution yu mapona se all kasampal meno nintuan kataplap me awiyayang Pohnpei state etungal kausan etungal kausap etungal way etungal penene sansal makaiten men Pohnpei chorus kenale du sangon kupurmawot etachen sangon tatawot kin tagto to kalang irailkan uya penaramas non government ranwat tatagwat uya tatagpat imen kamerele me penene lap penene cik tungalan ko kapung lap ang momot kasambalwat ay med niara lap my speaker may men pagi ta penene melel kami pol yang uya serin pol kasambal meno o ele chancellor nan bukan worker in government maranmut kay kamanada resolution yu bonus kasampal o kataplap me all minute uyayang way kalangan my speaker kalangan senator call speaker kami vice speaker kalangan speaker nan sakaratan iratoro nanut main irariyaw Mr. Speaker kayo bampet kapeng nakariyaw pagpag Main speaker nanirairan so kasambalwat mayay eurairan makumakutin nopoy and pukaman pol tarakan pol anso memen Pohnpei masan insol abuyayan so memen Pohnpei gan kayo paran ki sangmet patola po yan son kamat anso kan me ton metek sakis song kaparan totokan niya ibil mentungalan ke kapengong men Pohnpei pagi uya katauto pukat apa dapat nan kubur mauyak sanin trao yegas an ranakan nan rairwat Mr. Speaker man bil patawan sakaraki kapeng on sapol material mo pula-pulakan meranwat uya motong-motong wen kasarawi ranin may ma esan salang kitail nentuan saikan meti me kanoti taitowa temawon karyawan sampa disuruh patawan marelel aramas bakranot temalaw-law sang ari irail pukul memangi kapal mapniya tayang patawan yang masapo yang kita mauyawanan mawon karyawan sampa niya makmakit nan labing satuat melel na lumatay Pohnpei sangun makitin apal kaw na utak tuto meral memakay mespala kabal saletala rakin saya ilan silang ray wasayla ray kinkar pagirakan o rawewek nan mulkap Mr. Speaker negosan na ta kamanamalanang kituwa pagisisak tuwaw o kasaraw yung ranin may mawat saptanan o inuwa pratitong motion pex kituwa pagisisak tuwaw kituwa pagwalisak patoto uyalar mawasayo mo tayo pangkang kasaraw saptan pa isakayo nan mosayo may patrokaw saptarapap o inat katay lang kakapungki o kapkapungki may mawami sang nang kituwa pagitay sa klimaw po ikitay tuwa tapta tamawon karyaw tapta nang
nan labing sa duwat kitu abgi paisak silul al paisak limaw o kiyawak en kuburan kauno kibawatin mamaymaw pan parata o tapta tatok sangan so patoto ni kasarawi ka na uyaw may Mr. Speaker mabulabulakan chono yan mangi nuwan magatin maymaw kayo prito irairan totokan muy navy metapiyata pali labing sette sampukat me Pohnpei yang o so na uyaw ito sang mo yung kasapasapon navy na magmagit larangwat sa ikap sa soong taon sak pen puralang railakan me pakita uyapan kasapasapo merisang mo kansapon kawal ligalagi and tagain Pacific nan magit kan ka school kawit kan patoto kayo priti sabal matrail magmagatan inaon manamin salatok mawa may ito katrail kawata kawasanan ko sanat sa matrail ko tingay sa tayang ususki and punggila miniminin na basampuyan uyaway yung katrail kawata kawasanan ko sanat and Pohnpei sang nila ko kituwag ko walisak silu patoto o uya tatok pan kakapapali ko sanat o uya pan tatongkan one may mawat karayang atay wiyayar way utoreu pelayangan yang kasinan yuwan wain ton Pohnpei kan kakay salatok kaukosan nan way na marka opil saw to tayen way nan magmagatin tatok na miyan nan ran pagat pwede kamatong mabulabulkan and pilkak lolet me magatin may mawat ay tao patuto sang maun sudah kabarani atrail papa nuno to sama trail ina trail rongan tina nigo ramatakla ramasabuya kata awag takin mo ikap amo pula-pulagan yang kairong sabul matrail kairta and pilpayan mo ikap ran kotoki kapay kamor matan mawang iray leuran utian murkan iman kapingo congratulations ang pelabur koros ng matumatong kumail sakati sa kawal tat kalawan man sabo mail ni kolokol papolo malaylay pwede ko trial toon Pohnpei song koros pan pa santasang at trial din pagpanoyo pa na ibatuan mamatungan pampap na kalain prangko na po ay tungal congratulations ang railakan me matong kaiten kana makasampal minimino panan ton way kolba bolo malaylay makasampal main speaker men ka kaim sakalay tungal literaturor iman sakaraw mo to ito paki pwede tiyan tatakot kailan kakawang nan tiya ba na kay sakriyaw kaim sakalan tiya ba na kasamti and tiyan legislature kay sakwat obil parita ranin September sakyo ranin mayma iman pagi assignment kan itita sa songkan makasampal me patay ko nung kaim sakala mo ni utian legislature aban patoto o tapiyatay uyapan totong ka po chong koros panyang ala tiyan totokot me kaptulong nan legislature kay sakwat panyang katrail o ititi niyot karyaw en sampung January ayo tiyan totok eu kamakit ni totok pan pakato sang mo patola tamas ro file legislature wot mo kono ang polita Mr. Speaker appointment kan o songon ko sunutakan koros tanana kan koros mo kono ang pol petal kubur pana unan tiya nga paliala nan session ng ran silisak maban September isak eu petal nga kamurkila legislature kay sakwot tama ban paitan o ban baisak payo to mangi petal chuto mangi ya panaw to ay tungal pakpak paman takoto sarak tepata megot mo kay chuto kanakela ay man pagi legislature kay sakwot ene bano kanakasang song koros manan kuburan mo tut o kuburan pelke mang speaker ay tungal sakaratan kabung pan kubromoy kabungang karyong kabna congratulations ng manaka pinaka koros na matamatong poy karanin may mau o kabungang John Pohnpei koros kaunon kapayata win Pohnpei kalangan mang speaker honorable senators koros
Speaker, 5 speaker, Sakarata, Memiayer, kami Senator Pwuhng. Kalangan Mr. Speaker, ilmen kapraya nga itungal sa karatan mo. Mailalawan ki katon karayan kami na taluan ng putoy. O Israel kan may yang trial ng chamber wat. Kaya kot may man trialan kak may yagis iukupan Misanjal me dan usus me bang uyawan na November and so what miye kamamatan polling place cup may isak na kamamo ban patreng tame miye me may issue nan mainland may polling place isak cup na miye o wasakan na kamamo ang so what Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Iowa, Utah, Oregon, Nevada, o Washington State. Mr. Speaker, main kami ipatrawan kita irawat o nan estimate may ipatrawan alit isang option usus dan patronan budget cup which is about 56,000 naban we are 56,168 naban we are total budget in kokon ka pa usikiye mutama kasambal mo in magtrail ban ko ba mutam purtong trail mo tay bang kamanata budget in kokon isa cup kami kasambal ki pagi ilmiye uya pa mamiya ansot ye request absentee ballot mabilkan uya pan o kaya anso ramaskan makan usus rebilsudon o uya pa miya anso may Israel ki pa na ballot kan na neutral envelope ray Kadkadaur boy miya anso may salongolan nan mail Reserve ka khusus dami ka sele kita irawat Mr. Speaker mo in trailan ka kurama o mo na konenger trailan traya kata mon budget cup pagi Israel kan meniyang usus rano nan wayo aran rangag mangi me aray rano ususo dan bilban bilban ano kurama ba November isak tayo Referral November isak limaw retry are ma polling place pan uyaw ilkiyo sanjal mo me usus kay kun uyaw ilkiyo kay di November isak tayo te kay di rano agan matangal apo yagi aday tiyang lamo Rong we ban usus mas matokasungan polling place bukat mo in drive lang na track mo nan sakul matrail ko sunod mag drive bang usus rano ay rail kan patulikiyo rano ususo mag drive lang na namin ko sunod mekot po yan kak Agas Pahrek ipan na rano usus magkatail panangan kipan. Riyaw, Mr. Speaker, may nakoneng rin bilwawagir mautang kokon ban lalila ray. Parate nantriyang o apply the request absentee ballot form. Agatail kamanata kokon buka o katarilo o kakata end up miya usus riyaw yaw are imen batawan pagi ma ong budget me miya may committee in finance and kakayawa ng election commission o batang may chayan ko o sangak may ewang kaitig ta election commission niyan suwata ewang AG ong uyapan usus maban traibang usus sabot niya isak tayo
Paliam bang usus ni isak slu ma ban Pwuhng terabananen awi oleh isak payo raila usus. Mo sin clarification bukat mo nanen sansal bukat railde. Mo aramas buka me bayang usus temen yang usus aren ka wo kila mautan taiban kamanata polling place isak kap me sansal bahan pateng Meriau me mi Kansas o Cincinnati awai okwa ai imet me men moin yagi pek yo on floor motion ma silent ka contract committee in finance o chain ko ang ka Pareman. San salamo kamagat mamia labita tau shoes we have shoes melelo special polling place kan makap o we have shoes marukwes pala tabe o melel mabil pitata ran shoes mayay pwegiran November isak tayo wa kakate ong rail rong yaw shoes ni November isak limaw kami we have tatok magtry ka kamatangala tabil kakate katoto ela ran shoes karos mautung kamaguto masani ay uwa masani show kamagut poita masan be Speaker. Kuprayama Senator Walter Imen Sairma irayu masansalasang Chairman and Chayan ko ni patron haleti communication yu mabitata melel concern in issues nituan tama sansalasang Chairman and Chayan ko Senator Edwin karaniang peyan tama Senator Mamahasani tapat patron ta Silikowat patosang manakap men yay Enginkehlap Wilson Willie o patpato Wayne America nan Wayne Florida melel town kis the city kis merapatuan Clearwater patuan memen Pohnpei mangatar patpatwa siya Enginkehlap concern mayay kosonet memiyan siya kakmay tata early voting Wiki rapatrawan me wasanu shoes kan rail sudah tua Pohnpei rabangkak tangki keraniang 11 ran o tatok kai rais tu kak tat shoes ranin tatok hari patrawan me bana sainang communication o chairman in Jayan ko pagran check o mamie ana ben ukitaglan kosonet imen pagak Thailand check o songan apali Aban situ kata penatai kata-kata raya ila kakon kat rap situ usus pueki atai situ moiteng uye benda talk you me kamelele me wena mereka moitata early voting pueki ton tangatang oran limited run out hari kalangan chairman Jayan ko essential me communication mode I patrongan Asyainang sabul mo committee komnak te kunan tatangkan mo kumpane ukiyang election commissioner OAG an bilka kuya iren Pahrek dan tatok sabul mo ito kalangan Mr. Speaker kalangan mo ini kasali kita iro mo on polling place in masliki mo I kamera na mimi kamutang kosunod na pit early voting mo I red mo tela na mo Iukiyang option AG ma irama kung kasalatan memelel essential mo menan iuti state mo naramas menan tanga kokonun ususo mo kak mo awabayo awalimau re kaya so Israel kan meniyang usus wana so merabangin tangki sang wasa merakukusan ni kolang kokonan ususa sudah wia drive yo mekaran moin bambil ni drama ban tangasan nan yo state tangalang nan state mekarani railo korani yang usus pero moin matmatawen moin konang trailen ka consider ma trailen wong masligin Pohnpei ya early polling an kak chapta mayawan waris tu kak patron na main konang consideration ang Mr. Speaker na Senator Edwin
Kami Senator Carl. Kalangan may speaker, imen padang aja ireo pergi yang kamelele me kesembalo karwaru. Amawai kesabali sekarang wa. Sansal wasakan makamu matamie, and we are wasakan usus kap. We are wasakan me Israel me KPS kamu matan utak lan pasan kosan itu nafasam. Me imusaklan isulay payu o puita relel wasabu ko karos inka kate me ye mo pungutan men Pohnpei me fokusan nan wina marka metodo nan kosanet me mian sewet usus pangan wiawi ne karyawan niaren November nan kosanet dodo kosanet me wasakan me patunan wina marka pangan usus ne karyawan niet en November porque karyawan niya din November nan wina marka uya karyawan niya ren November tonto tadi lamalam we miya nan ko sanet ako nang kawediwan miya poren kak ususla kaitente niya to ren kak ususla mo niya reo ma weekend to kak muy ta usus porque kapalin changachang kapalin Israel matatawag sa kamal poren usus ko papukat nintuan kawitin ko sanet kaya lagi buksang FSM Israel puinin ko sanet merkin designate wasa mausus pa uyawiya kaya Pohnpei ko sanet din usus may tang election commissioner manaman koros and designate wasa ay magday bang pukaki budget manaman may padoyang election commissioner so de may dengan kosaneti yat usus panuyaw. Dari padang kawitin cehen ko o masemen panuyaw ay kamelala may koneng apol karwaru. Ay met may speaker kalangan. Kalangan macalajan Senator Carl ay panpuna si Senator Walter. Kalangan speaker kalangan ko promo yang bil to na sa PH malang so amon may koros H malwaw. Kabaja-baja po yang so nang usang wilam-lam ay wang kong vice speaker floor. Honorable members, speaker yan pa siya ang kupuran chairman and chairman ko matutus o i-asay-sentar mo ang early voting yang kamel early voting ko nang uyawi buwan uyawi channel chap damas Pohnpei ipajawan early voting on Pohnpei pagin ngayon pajawan lang kamu mataw asay-sen na Pohnpei makin usus sawat government ng kiyang rail beef ranggat kakula usus ranang ususo private sector soja kung yang rail chon ususkan soja leave kung yang rail ay karapan mata-mata ko early voting o pacholong speaker po win na soja leave ko yang rail non-government aret tatok o private sector angkak niya iso rangkak kula usus mon ranan ususo abawat concern tersang medan masjid government ay ni man yan pachkiyan speaker early voting yang uchung on meldaw chap kemas Pohnpei aja kak tolasan mas degi o yang ujung o kamela mer jalan kok nang kamene panemas ususin Pohnpei aja kak tola mas degi kin saya sana sa majal record reflect me voter turnout in Pohnpei chukul dal 50% aja saya kak kamene pana 50% in Pohnpei aja bantola mas degi ay memang yang pachkian speaker kalang Speaker, our Senator Walter, kami Vice Speaker. Kalangan speaker mentungalan ke kapengang kamagat memiyasang ay tungal chairman and chayan ko kairo rin tatak wagi ira kasampal met yay 11 government wat usus yay pasanan government wat usus may pasan tasang aramas ang aramas poki aramas igabunggi kawit memiya total amen Pohnpei patrol ko yo o lepen sawas raw yalong tong Pohnpei makito ren panina yo wasakan aray tungal Pwuhng akasampal pwede kamkamelele may rail men Pohnpei karaba maur may rail yang kin mata-matawa yamuman sa nganarawa to'y kapungki apatuatan ang ratoro bukdalang kak tawyang wapali kawit tampang uyaw nan magmagatin
kawitin ko sunat mapan niya ibadawan kami lalaman niya wakta karan mauyawi pokalaraan ni sumuro ni suso en kakolokol mail vote kan maban pakatar po ito pant mo ko sunat wakta ko kasunat ito papant ko to lerani su muren rani ni suso mail buko kakwatawat maban patisang nan po kusunat maban kasunat ito tambang ko nang ipil kami lalaman kawait niya en kakriyang advansen dan kak makitlaporan kak khusus maninan ini weekend rautan man cango sawasa tunar way memongta abarai pun makayo kasampal pel kawait ni yang private sector kan mungkin ekonom taulal esansar menan moin bukan kosan dan moin Pohnpei ngeterin naramas kilibilal lalananin puram petrak up akan turn out melal sodalal alam ari man speaker magid takamagid word maban niya ayan ka kamagid tabudalang kak awaliyal matang en kak apalla ko sunnet ta makdai bana bali pogi rutti to songkan koros mapit mailing songkan moin mai rabangkaran ni rosabu ada selaban apply sang karabo Mr. Speaker man rejungan tu masan pan irawat oktalang katlaw suskir Kanahan Vice Speaker Moneban po na sa kamagutang magproblema po Senator Movic man yang kawait Kalangan Speaker Moneban yang pato ay tungkol sa karatan kay paniyawa wan patong dama kom tuyong tiyer wan kun komo Speaker Vice Floor Honorable Senator kan Koruso Oirel kan mayang patong trail ng Kalari Ranwat. Mayang Speaker kapyung kayo rawat parata ang sawat. Wala ko ma istobayin sa pungalang. Iye urame Election Commissioner Tiwo kila. Sanger mo inalileng mo insomtar. Niya ko mumatayo pagkator tito sang Election Commissioner ang early voting. Isto patawan yang wasa menia komite me patpato ya apu imagine me patpato renjayen go ari ikatungki we irawo anane tok tele na paliata ranto yo ari ya ime ikatungki ya paratain sa wat we kian ka ko polta we bakara po kad mesan sala sang senator ka einanen melel election commissioner tiwo kila early voting and mia on men lagi ka puya ki distance in wasan usus me miyon contoh ko ara mas makukusan lagi ka pil men Pohnpei pil pan pil mawang men Pohnpei puya ara mas engak take time por engak kuyala ray lusus po na katropyo parata rengak pisak sanger arya imet mi men kapacayang puya kapungki rawat sa parata sa wat puya ki election commissioner tangan gan ketail moin tangkay kamamatang sa network kalangan Senator Movic manasansal me mayor kamagutay na rutungkin masalaban irawat karata dahil katlaw apali kamagut mamiya dahil ang rutungti masalaban irawat masansal sang Senator Melel Senator Edwin o Senator Kan Koros mo utung kamaguto masaniyay Pwuhng masanicho kamagit paita Koros mo utung assignment what and assign ang committee and chain ko finance masaniyay Pwuhng masanicho kamagit paitar o imen patawan me pwede kamagit what karwaro ano one ka Koros committee and kapretonan regular session in September puan ka kapali concern mabitata issues. Point of privilege, my Kamu Senator Carr. Kalangan Moneban Purang Pacho Kesa Bali sa Karenwao Pan Kupuramuyo Pan Kupurakan Koros Tatok Chocho Legislature what Katinapali Melap o Mawang Chonway Chocho Mabilwanon Wiki Aison Tatok Uyapen Tatok o Kawit Kan Kinananen Mia sang uliapekan pachen executive o medal pilchon way
Pwuhng met my speaker, ni wawo karagarak, imen withdraw into one we have to talk, supplementary rule, LP number limesak wano, lebinial riyesak. Kamu matang ko son na diyo me, song enkak miye discount on Rail Senior Citizen kan, mabangkin Pwuhng aray tungal legal PUC. I met my speaker, kalang. Pagpagtaro karyaman dalam utro kamutan ko sa netlimesa kuno lebanyal riyesak changnan kami tinasay na ng place mo momot oros na utong kamagutong masa niya Udara mususki adoption in abel te mi masan bawang ya. Cakap komal manager speaker. Dahil apali alam ay ro dahil ma solar masa na pe dahil sabulman gitar kamugut mamia dahil utroyer kamutan ko sa netlimesa kuno lebanyal riyesak mo momot o dahil apan take action within 5 session days. Mia te speaker. kami dahil komal Father, and we
Uya kupur og trial kat pan miscellaneous ye retroror. Mia do retroror. Kamu Senator Mobik. Kalangan Speaker iko sampalikitar iro me kin para-parata sanger mepit referral and somawang lakikan. Mia sangay somaw kay me Pohnpei sa kakapali o referral sang demoni ap chocho re naramasakan socho. Rancho yo ta maganya niya fund yo trail kan kamanata maganya morning referral. O nga ramasakan me socho rail chocho an sent poren kakan pain rail te rekak pain rail ap socho lelwan me anan rekak pain rail laliki. Ari ikamelele me niya morning yo me trail kolokol me minan health premium fund. Inanin kamelele melel main monu wat try kak tatongki. O imen biyata ka makatiyo and batalang committee in finance ren kak cho kata o may nanane yung assessment and uyang yang one toten pakatari so mga pukat ang laki te pwede kailan ka kan kamanata wan monio pwede ka kan tatok o nga ramas pukat en kak suya may sawas makaite kanutan pilpon en kak piluya may sawas ang panay kan ni ay so maraban patoy lalakyo pwe ay sawat pilkamangay miyayer sangan masligan Pohnpei yung melel away yo US pwe ki atay pilkakeryang tatong ki insurance ari ita magtay banana kataylan apaliyela so mau ka only arraignment tay renlella poran kak renyang kak tayama wo tatong insurance pukat pweki yan kak apali rail matang pagkatal dayer kolokol so mau kan lella solar me kot kakuyaw yung rail hari may men paki muya ko makatiyo committee in finance and milaw to kata yawan monuwat o yawan makunong katailan kamanata sang lalapwen totokong medical referral. Kalangan Speaker. Amen. Salamau kamagut sang Madam Chair Senator Mobik koros mo ujung kamaguto masani uang masani so kamagut paita miya masani pe masani pe kamu Senator Kalangan Mr. Speaker ikapungki kami sensal sang Madam Chair Mobik. Mo na sensal mo miya itungol piliyo kaptalong and creation in medical referral travel fund. Me Bang kisang percent limaw sang nan syntax me miya which is 25% maganaw yaw te insurance retail premium fund or healthcare premium fund. Main mamampoita tamen ang kusunod song-songan uya me essential mo me round the mon amendment in sabung na try pa no FSMTC kan sawas kita uya ban sawas yo merakam point 11 ticket ramas me pan say logo bangin kita pero mo yung tama inangan kusunod may isong-songan kaptalongo funwat and ka kuya wita o present limaw na uyaw te o sawas me pang uyaw isang nan funwat alep magkatay bang ka kan and patrotasang lole point kaya alep penayini ap sawas kita mo men sawas magkatay lang ka sawas Israel kan me aan ke kapalin utan melel silo ka mo intrete pa na ke sapalang Israel mo pilwat i-upturn introduce mo in last week pero mo ini ura mo in try ka kapatrayan ta me nasin pe miyan su committee o ban tre ka ma ekonengan to ka
Kailan pilapali. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan, miyadra masana ben irawo, kami, Senator Harris. Kalangan Speaker, ay wawan paypay. Yang kasambal gi medmedawan tamasan saler sang movie ko at win. Ako na yung option yang sawas. Hey ran reservation mimi government man assume risk ni duwan na tayo. Pangkita mo niya upakaw kaya ramasan sa ilok. Melit siya umaw. Amoy na yung uyab na makakuyawi. Kamdi ang bilkapatayang medmedawan and mere travel insurance and patrayang. Matray pangkita harmoni and sa ilok. At ay anana try na medmedawan insurance sa ilok. Puan ka kapali sa ni right water mo kan ma. Dahil kadarila ramasron ko lara ben sa wasong palian mo ni. So ang riyaw bang uyaw bang mawala puro tayo kaksab mo lang. Riyaw sa medmedawan travel insurance yung kasalagi. Kalangan Speaker. Kailangan Senator Harris yung kawait mabilsansal. Miyadra masana ben irawo. Chansal kamakit katairo tungtian masana ben ituan ayaleti Committee in Finance and ROP o report ketong mamotwat. Moni mapitata Health Care Premium Fund o bil ROP o kelang yawan moni magtailan na kang Qatar chumau kan nane par o report ketong Legislature. Moin moron report ak taila pang kosaneti tampang yaw moron mo. Masalar ay mepang yawi Committee in Finance pan assignment mo pan assign ang Committee in Finance. O iben pagni asang mo to pag karwaru aran report to situ pan sang regular session in nan September. Kalangan miyate ire troron. Miyate try kat nan ire troron. Miyate ire troron sang Senator kan. Masalar ay pampono sa floor leader. Kalangan Speaker pwede Aisha Wyman Agpakair. kajuan segera Pramailo pagi cairan ka kumal sang nanuyag puro sa palpena wasaksit lagap logo isip. Yaman. Kailangan floor leader sansal mo kamagut miyayarap markupurain patawan man ang basic issue ansun pakay kamoy Senator Edmund. Kailangan, Mr. Speaker, man bagita nuwa Committee in Chain ko Thailand ka tupa na murin session ng Conference 1. Thailand ka track resolution yun paano po lakap. Kailangan Senator Edwin miyadra pakay sang Chairman Chaykan masotay ban po na share kamagut tay ban ran mulitier o sa palpan na lakap koros mautong kamaguto masaniyay uang masanisyo motion po itarok tay pamaltier o ban sa palpan na lakap kulakay siya. Kailangan ng kupur koros